hati barukurabiro munyishingiro kazi w'ururembo rwa Hoima Asinansi Nyakato batungira itaka rya hiki biruneciye ko muri Kiganda ya kabiri seo hihi naraguna aho barukuza ku bantu bakora barindirira Katare at least barugireyo kuturwanirira kakibenti obwe kulembezi kwa bunyoro hano tukabayire kubantu kwatagana itwena tukore kintu kimu baitu abantu abakubona abona bali babunyoro kandi bakomera be kulembezi niko gamba babayambi nyoka cyimanya habwire buno kuri amari kurwanirira abantu tizetagovuo amukabe kulembezi ba Hoima City kururanja Katare kanu kwatandika niko abantu bayita bayi buhangudo baroleho koro nitukimanya ngo ka government plan iyo kuroranti abantu yabayihangudo it is a good idea abukuba mazima kuntu etaga ebibuga ebiri clean and organized baitu habwe ensonge nabana bo kuiha harugudo oina kuba obatekanirize kugenda abo bishoborozo mu rurembo rwa Hoima bakajyangwa zo mu butare bwa Cyesiga Kibingo ninga Kiduma bita bashobuzi bajyangu ntare kira kintu nyina okusemererwa kwingi abo kwatusoboire kwija hasaiti henyini nemirimo ekorwa engendo maiso tukusima muno bwire bunu bakugredinga kikwole kyangu ekintu kigendo maiso ita tuli bagumu muno wikirize kikaro tukakisima aziga maingi baitu mukama okumusima nawe baire hagati yaitu ninyongero kusima omukamu wekichweka kino weitaka lino mazimako atweikirize omumasimu amaingi omubigambe bingi baitu yaguma yatweikiriza tuijo mukichweka kino kumusima taina ogarukira omnyishengero kazi Nyakato Asinansi najyangu neco busasi okushangara abebembezi bamwe bari kwenda kuremesa abashubuzo kuzo mu manyogu ati kinge naona ati ngatereki inkumu so nkusaba abantu tukyale mu kuyamba kuri abantu baitu banu basubira kufuna okumulira abakwenda mteka politics nyingi kumisirizeho abantu bona bakubagamba kuona bagiye kubahayihaze bagiye kubairukiya imanya bakapeta abamakanika bona boha batuwolekiyo batuwolekinti wewe abo batakabaye kuruga ina abana bani benda haliyo nakunu haliyo na umuje mukoleki nawo tujyage tukoleki tuloleho atali Nyakato nashobora nguragune hini takerte sheme kubenshonga mpango yo kuremesa abashobuzi kuzo mu manyo gwabwo kubaguriyo mu cweka kirungi if it is not health atali etap treating wanakuba na ruwatino so okutukusatu rugeyo abadaktari batandike kolesa naye mwafuka wa politician ebite mu birugemu tuli mukuyirukira abantu baitu kulantu ababudabude emitima abakiteka mumanya kiri hagati ya Nyakato na Nanka itwe betutubiri mu tuli abantu baitu because abantu abutukaina be myaka nyingi ni babudala kandi bapatikana kurulera abafamiliza auto akora makuraga twabasa kutunga ikigambo cyona kurgo wa town clerk uburembo rwa Hoima amakuru agasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.